بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة وكتب علينا الصيام. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أفضل من صلى وصام وطاف بيت الله الحرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلب تدر بالإسلام مهورو أنكالك هكور نهور لدي الله نميلان لو سيدون جام أنو بينغور موندي. هري نو أندر لنو بإذن الله تعالى. هري هيدن أندر لو تدنو يعني سوماي لو سوماي تدنو. هري كدو ودي سيبيو لن يوادو كندو فيديو هم ربي لكم بإذن الله تعالى fi anden tingol tun seeda ko yowondire ndudo lewru tedduno. Haray ko ati kon do yen fuddade yawtere meden den mido inna ene wombe jentagol odo video fo junnen hakkil seeda, tasko den seeda, anditen seeda, mijeto den seeda ene rowani e sumaye ko njelo horidino den sumaye nafidu den ka julirde tawabe tawaka hikka. Horduɗen sumaye nafiduɗen waɗuɗen qiyamul layli tawa hikka Allah tawnari ɓe, tawa hande hiɓe kakkaburuji maɓɓe. Ko njelo wownoɗen yadugol waɗen qiyamul layli tawa hande hiɓe nawni wali ko ɓe jiɓi ko siɓe hetta cellal maɓɓe ngal. ɗum no duuɗi. Idan musidɗo julɗo tedduɗo l'islam, si Allahu subhanahu wa ta'ala o yettika moƴƴere makko e ka yurmende makko, o tawnima hikka kadi nduɗo lewru tawi hiɗa mari cellal, hiɗa selli cellal timmungal, haray musidɗo julɗo tedduɗo anditen nduɗo lewru teddundu ko lewru ka adodirte fi ɗaɓɓugol aljanna Allahu onni subhanahu wa ta'ala. Haray ɗo nduɗo lewru en wawata sifagol moƴƴereji mayru fuu kono en andintinay ɗo tun piiji ɗiɗi. Go'o andintinen moƴƴereji ko woni konge nduɗo lewru, ɗimmun ɗum andintinen ko honno heɓirten ɗiɗo moƴƴereji e nder nduɗo lewru. Haray ko ɗen toɓɓe ɗiɗi pettonde yewtugol ɗo inchallah. Moƴƴereji ko woni konge lewru ndu seeɗaji ni suɓeten, poyji seeɗaji ni ɓayno ɗuuɗi moƴƴereji ko woni konge mayru. Sey yewti ɗum on say kadi ndaren kadi ko honno kadi heɓirten ɗiɗo moƴƴereji. Ko ati kon Allah subhanahu wa ta'ala o wi'en ka Qur'an makko tedduɗo ba'da auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذين كونو يجولبه غمدين بالله إن لادو فرلاما إدو مودون هورو غندو لو رسوماي نونو فرلرانو نون ايم بفيونوبه فيهم نون وبي دو فو كدي كو wadira ko fiyon hebu koko bete attaqwa la'allakum tattaqun. Sabu Allah subhanahu wa ta'ala ndehi mo manta moƴƴanaɓe natoyaɓe aljanna ɓe fof ko wiyata innal muttaqin wa inna lil muttaqina jannatin wa nahar wa inna lil muttaqina mafadha wa innal muttaqina fi jannatin wa uyun. ɗum ɗo fof ko muttaqina en on sifanade moƴƴere ko o marani ɓe kon. Idan o wi ko addiri nduɗo lewru sumaye wona fiituye nyallir, wona fiituye wonu e nyamali, fiituye wonu e yarali, bal ko fiye meeɗu ko ko wiyete attaqwallah. ɓayno wodi woɓɓe gurdam maɓɓe ɗan folan okkiɓe ɗon hiɓe jogi ko ko wiyete attaqwa, hiɓe wuri gurdam kointe kon pédicure, kono no wodi woɓɓe meɗen ɓe ala ɗum. Joni noon fiye meeɗu ɗum yen andu ko yani fiye wawu andugol valeur ɗum on, fiyenen kadi e metto ko ko ete taqwallah, ko ɗum o addere nduɗo lewru sumaye o wi ko la'allakum tattaqun, ko fi onon yon hulu Allah, yon andu ko honɗum wiyete gurdam attaqwa. O wi en e aya goo yewtugol len fi mawnugol e teddugol nduɗo lewru, o wi shahru ramadan, yani lewru ndu o farlindu yen horu, o wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, o wi hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. O wi ndu lewru ndu yewta ɗon fi mum ko ndu lewru tawndu ko e mayru tippina alquran. Ko fi hon ɗum Allah jantani alqur'ana e nder nduɗo lewru, fi hon ɗum o précise o wi ko e nduɗo lewru mi tippini alquran. Ko hakke hollugol len ha lewru ndun kandu teddi ɗon, kandu mawni ɗon, o wi awa faame
yani lettre mum mi naɓitay ko on ɗon woni ko épargnatam aduna on fuu ittaɓe e majjere taw ko ɓe woni kon fiyo gurdan ɗan taw newo fiyo ɗan timmu e lahara on kadi fiyo moƴƴoy ko e nder ndu ɗo lewru mi tippini ko ɗum pet Allah jantori aya Qur'an on ɗon yani ko andigol ɗen light lumière mo Allah addani monde on fi wurgol ka gurnan ɗo e fi lahara on ɓayi ɗen jaɓi en fuu wondema alqur'an on o nafi ka aduna ɗo o nafay lahara kadi bal ko lahara ɓurta nafude kono so ndaari no tawi e ko no tawa e ko seedintini wondema alqur'an on o nafi ka aduna ɗo nde tawno ko susiɗen hande fop no moƴƴina woni auto woni avion woni caméra woni courant woni téléphone ɗum moƴƴinede o ɓay alqur'ana ari donc ko ɗum alqur'ana ardi e gandal ngal kono ɓaynaɗe welopugol ɗum ɗo wonɗen en andinayi to woni ko ɗum waɗi seeɗa subhanahu wa ta'ala wi'en ka qur'an o wi fa aminu billahi gomɗine Allah wa rasulihi e nelaɗo makko o watti on ɗum o wi wan nuri alladi anzalna gomɗi non kadi on lumière mumen tippini joni si Allah jantike alqur'ana ka lewru sumaye o andingol ma an julɗo on no teddinirɗa non alqur'ana on awa ko e nduɗo lewru Allahu on tippini ndeɗo alqur'anare ndu lewru ko hanudu teddinede ko hanudu jogede moƴƴa ko ɗum waɗi lewru sumaye ko lewru alqur'ana jangite e muɗum nam joni ƴetten moƴƴere ko woni kon e nder nduɗo lewru teddudu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki إذا جاء رمضان ما إذا دخل أول يوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم بماكي إذا جاء رمضان سي رمضان سومي أري بريمير جور ما بريمير نوي سومي ونسيو أري نلا رماكي فتحت أبواب الجنة دمبو لي الجنة دي فوق دي فرمتر دي أودتي ها دي بارو فتحت دي أودتي بماكي وغلقت أبواب النار dambuɗe yite ngen fof fermeɗe soke nelaɗo maki wa suffidati shayatin setanuji ɗin ɗi nangi ɗi dumbe ɗi haɓɓe ɗum ɗo fof ko fi hon ɗum ko fi an julɗon ya heɓu ko wiwɗen kon ɗa taqwallah fi wata sheytane aru folina ma ko ɗum waɗi sikarama koɓɓe wi si tawi julɗo o wawali fewde hay e nder lewru sumaye o accali fimugol o accali yarugol o accali yettugol e rewɓe janamɓe o accali waɗugol ko harmi e nder lewru sumaye yo andu kanko e sheytane ɓe gollidi ha kanko tigi o wonti sheytan ɓay pellet haray sheytane no dumba e lewru sumaye ɗum joni noon si tawi anka sheytane haɓɓa ɗum oti kanko o wawali hoore makko ɗum yo andu haray lawol makko ngol o woɗɗodike e sheytane moƴƴa sheytane naɓimo ha ka woɗɗi ado sumaye donc haray ha joni kanko ko kanko tigi woni sheytanere no yo Allah dandu en ɗum joni sinaɗo maki dambuɗe ajana ɗen fop udditete aljanna on uddite ko fi hon ɗum Allah nodda en woni yen dogo naate nder ton o soka dambuɗe yite ɗen on nane en handa e ɗum ɗo nelaɗo maki hon ɗum ɓe maki wa yunadi munadi noddowo nodda ewno o inna ya baghiya alkhayr aqbil wa ya baghiya alsharr aqsir ɓe maki walillahi utaqa min annar wa dhalika kulla layla subhanallah ɓe maki si ɗum ɗo waɗi si dambuɗe yite ɗen fermama dambuɗe aljanna on sottama goɗɗo nodday o ewno no gasa enen en nanata kono goɗɗo nodday o ewno enna ko ayyo wonnoɗo gollugol ko moƴƴi ado sumaye ɓeydu wakkilo yacco o inna ko ayyo wonnoɗo yeddude Allah ko ayyo wonnoɗo bonnugol Allah ɓado sumaye accirni rento non e bonnugol Allah ɓatto non ka Allah sabu lewru sumaye non ko lewru yurmede nde Allah subhanahu wa ta'ala tippine yurmede makko nden e jiyaɓe makko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala fewndo lerɗo himo yeeyude aljanna makko on moins cher ko wiyete ko bal mo okkitirde aljanna makko lutti sa ƴetta e sa accay hare musidɓe julɓe tedduɓe ndaare moƴƴere nelaɗo maaki walillahi no wodani Allah utaqa minan nar rinɗinteɓe ɓe natata yiite ɓe maaki wa dhalika kulla layla ɗum ɗon kadi ko jemma kala e jemma sumaye nelaɗo maaki sumaye kala kandu wiigo ha kandu lanni jemma kala jemma no wodi liste ɓe Allah ƴettata hara hari inɗe maɓɓe ɗen kamɓe yani windaka taho natugol aljanna Allah ƴetta liste on o wi'a ɓeɗo o seedini malaikaɓe makko ɓen o windi ɓeɗo ɓe natata yite fiw jonnon heɓugol ɗum ɗo no wodi ko waɗata no wodi action mo waɗata fi an kadi ya tawi ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe sumayeji buy feƴƴirinoy kono en anda si tawi hiɗen tawa e ɓen ɓe Allah windi ɗon wondema o rinɗini en natugol yite yo Allah waɗo en e maɓɓe haray ɓay en anda ɗum ɗon
nelaɗo maki pellettere Allah rinɗinay woɓɓe yo taw hadafu ma on ka ɓernde ndeɗa hoora ko anniyagol inchallahu min kadi mi tawete no turi Allah yo waɗan mi tawe e ɓerɓe Allah rinɗinta jonnon fiya tawe ɗon ko ma wakkiloɗa waɗa moƴƴereji ko Allah yamiri kon acca boneji ko Allah haɗi kon toroɗa non Allah kono haray si Allah nelaɗo ma kani en Allah no mari rinɗinteɓe jemma kala jemma yo Allah dandu julɗo o wonde ittude nyande go o sumaye ha sumaye lanna hara kan kadi o tawa kay honɗum heɓe rinɗinteɓe natugol yite ɗo balnaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makani en kadi ɓe maki man sama ramadan kala on horuɗo lewru sumaye ndu'u imanan wahtisaban hara himo gomɗini Allah himo jorti kadi wondema Allah yoɓaymo andi ɗum ɗo ko oɗo hadis firi ko leɗa gollal ngal ɓaytunɗa andi Allah yoɓete ko ya wakkilo ngol moƴƴa par ce que hay e goto falaka yo Allah yoɓoymo boneji ko woni wadde ko idan ɓaytunɗa andi ko Allah yoɓoyte haray ko ya wakkilo tawa ko laaɓi naɓataka Allah fiya hettoy ko laaɓi idan wiwɗen ɗo horugol ngol wona accugol nyamugol ngol tun e yarugol ngol musidɓe julɓe tedduɓe e yi'i moƴƴereji ko woni ka kon wondema ɓe maki kala on horuɗo sumaye tawa mo gomɗini Allah imo jorti kadi joddinin ka Allah ɓe maki ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ɓe maki bakkatuji makko ɗi o ardini ɗin ɗon ɗi montete jonnon senelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki bakkatuji makko ɗin ɗi montete haray ko honɗum hanuɗe wadde haray ko en wakkilo daren acciten taw ko wonnoɗen e wadde kon wakkilo ɗen jokken yani ɓay en anda en mara garanti wondema en lannay sumaye en mara garanti wondema sumaye arto yo tawta en musidɓe julɓe tedduɓe yo tawara himɓe men on koyen wakkilo waɗen ɗum ɗo ko sakkitiroɗe yewtugol kon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki kullu amali ibni adam lahu illa siyam ɓe maki fa innahu li wa ana ajzi bihi ɓe maki kala ko waɗuɗa e golle ma moƴƴa ɗen a hettoyay ɗum ɗon sina a hettoyay ɗum ɗon automatiquement si wona honɗum si wona lewru sumaye ko horata kon ɗum ɗo ko Allah tigi ƴettoyta cekka ma on o noddama an kaari ɓiɗɗo kaari hoɗunoɗo nokkel kaari aran cekka ma on e jungo Allah subhanahu wa ta'ala idan o valeur ɗo kadi ko valeur horuɗogol sumaye jokka ko Allah wi kon acca ko Allah haɗi kon ɓe maki kala waɗɗo ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala horirɗo sabu Allah nelaɗo maki Allah noddoyaymo Allah inna anjiyaɗa on accino nyamugol accuɗa yarugol accuɗa kala ko harmi sabu an min haray hande ina ɗo nato aljanna idan ko Allah yoɓoyta on tigi balɓe maki no wodani horoɓe dambugal spécial natiroytengal aljanna hingal wi'e rayyan yo Allah waɗoyge maɓɓe jonnon e wiɗo ko moƴƴereji ɗin falnoɗen jantade seeɗa bayen falno ka jutinde vidéo haray ko honɗum woni ko hanuɗe wadde nder ɗuɗo lewru sumaye tedduno musidɓe julɓe awwalan ko ati kon koyen jogo annuye on ka ɓernde meɗen wondema inchallah si Allah tawni en tun nduɗo lewru sumaye en horaydu fo mayru ha ndu gasa jogoɗen on annuye ɗimmum ɗum ko hikketen ɗon piyes ɓurɗo mawnude on ko laɓɓinalngol Allah subhanahu wa ta'ala al ikhlas si a juulay si a jangay siko a julnowo ka julde surtout enen julnoɓe qiyamul layli ɓen surtout julnoɓe qiyamul layli ɓen heɓen annuye wondema ko wonɗen jangirde ko wonɗen yerginirde ka microji ko sabu Allah wona sabu fiyo yimɓe ɓen innu hiɗen welidaɗe sabu nelaɗo maki ko atete haɓɓede nade yiite ko ɓen yani waɗaynoɓe yinore golle maɓɓe ɗen joni wiwɗen ikhlas on ko pièce ɓurɗo mawnude ko ɗuwaɗen jogade kon kala rusumaye ɗo onon sonnaɓe defanayɓe modiɓɓe mon sunna katiji ma ɗum waɗayɓe kala ko waɗoton anniyore sabu Allah ko sabu Allah wonɗon waɗirde Allah yoɓa yon baraji mon ni si ɗum ɗon feƴƴi jogoɗen ko wiyete kon attawba tubugol ɗuɗɗingol tubugol ka Allah subhanahu wa ta'ala e nder ɗuɗo lewru sumaye ɗuɗɗinen tubugol toroɗen Allah yo Allah yafano en bakkatuji men ɗi e hiwgol kadi ko wonɗen horude kon o hiwgol ɗo ko wonɗen horugol kon ko woɓɓitagol kala ko bonnata sumaye meɗen o si feƴƴi ɗon ɓuɓɓinen waɗugol sadakaji ɗi moƴƴa wota lewru sumaye ɗum ar handu maya ronka ko okkitirɗa sabu Allah heɓu ko okkitirɗa ko wawɗa okkude wo nelaɗen Aisha ɓe maki nelaɗo okkirayno ka lewru sumaye wa hendu feƴƴaydu idan koyen wakkilo waɗen ko dokkal ngal si ɗon feƴƴi waɗen honɗum jangen alqur'ana bir wo ko wawɗen
hay si tawi woni a wawata ko ɗuuɗi siko sura goto wawɗa ƴettu on ɗon janga on ɗon wakkiloɗa darta on ɗon siko fatiha tun siko qul huwallahu tun ko wawɗa o kono wakkilo darta on ɗon ɗaɓɓora non kadi ka ɓeyda e ɗiya suraji ɗaɓɓa ko finama ɗaɓɓa ko jannama kono wata suma e aro handu maya ronka an kadi ko janganɗa Allah bal siɗa wawi juzu goto wakkilo darta on ɗon siɗa wawi qur'an on kam fo wakkilo tippitama ber wono wawirɗa musidɗo julɗo si ɗon feƴƴi haray ko daranagol jemmaje ɗen waɗugol laylatul qadr ɗiɗi wonde yewtugol ɗo ko ɗiɗo tawata hara a hana mankude ɗiɗo fes na ɗiɗo ton kono ko poye jiɗi hanuɗen ɗin memugol daragol nafa jemma waɗa qiyamul layli wakkilo darano balɗe sappo sakkitore ɗen fiya heɓu laylatul qadri sabu Allah wi'i en laylatul qadri on no ɓuri mawnugol lebbi wulure e ko fawi yani lebbi wulure ɗum ko duuɓi 90 e ko fawi si ɗon feƴƴi hannden kadi poem kadi mo tawata surtout enen ɓe wolayɓe ka haala ɗo poem ɓurɗo mawnude ko accugol koy ko wiyete ñoore musidɓe julɓe tedduɓe koy ko wiyete ñoore bonnay goɗɗo bonnay golle goɗɗo ño'ugol goɗɗo wowlamo boneji ɗi o wondi wowlamo ayyibeji ɗi tawata o yiɗayo goɗɗo andu ɓay ko ɗum woni ñoore sa wolimo ko wonda aray ko fenande waɗɗa e hoore makko kono ko ko wiyete ñoore ɓe aray ɓe saggina sunna katiji ɗi noddira ka téléphone wowla fi yimɓe maɗum yahay ɓe dogina taxi jawɗo ka téléphone ji wowla fi yimɓe maɗum yahay ɓe ka golle kala ko wonɗa e wadde haray si goɗɗo no dima tawi ko yon waɗu fi ñoore sa wawata wowlalngol mo directement inna acce ñoore wi'umo acci nodditama ka téléphone maɗum sansa an tigi sise o wolanamo fi goɗɗum ngo kono wata en jooɗo rewen hooren nyallal ngal fo taw ko woɓɓe go wonɗen horande sabu fanna maɗa ño'ude goɗɗo korka ma kam baraji ko marɗa ko kanko woni hande bal Allah wi'i en waɗugol ɗum no waywa ñamugol tewu siɗɗo muɗum mayɗo hay goto le meɗen yiɗa wadde ɗum haray ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe o point ɗo ko wiyete ñoore ko point ɓurɗo mawnude bonnowo golle goɗɗo haray wota en memu ɗum wota en ɓatto ɗum wota en jaɓu wowlugol fi yimɓe ɓe musidɓe julɓe ko ɗum ɗo mi falno andintinde en eɗen wiya en torki Allah yo Allah taw nduɗo lewru teddu ndu o arsika en kadi yani doole e cellal ko hooli rendu e ko daranoɗen ndu jemma e ñalorma o arti kayen kadi heɓugol ikhlas e kala ko wonɗen e wadde kom o arti kayen kadi ko okkoren julɓe ɓen haren o innirɗen noon kala faalaɗo wattagolle meɗen wallito fi wakkilagol okkora jama on ka meɗen sunna katiji ɗin numéro no ɗo no andirɗon noon ko 347 523 3007 haray on waɗay ɗon ber ko Allah on arsiki wo wawen wallitagol jama on ɗon andi yimɓe busɓa ɓe wowino ɓe arino e amen fewno ɗo meɗen jogi liste ji hewɗi ko woni a wawata addugol ɗo goɗɗo wirtamo wiya koɗo ma waɗugol vidéo wiya koɗo on tora gollen haray ɗum ɗon yara non kadina kono ala kulli haalin haray hiɗen toroniri jama on kala heɓuɗo ko waɗa e hiño numéro on ɗo so noddi men ɗo ma addani men audio ko WhatsApp inchallah kala ka wonno hore leydi Allah ndin ɓen andinayo kombo jonno ton ma ɗum fottindinen en fo meɗen guine haray wawen wallitagol jama on sen heeɓi noon kadi woɓɓe go ko waɗiren haray no hani an importance on ko en okkor julɓe ɓen mbiru ko Allah newnani en kon haray allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh